Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Oray numaddaan ti tao iti sangagasot nga anak, ket napaot to ti panagbiag na, ngem awan met ti ragsak na, ken saan anasayaat ti panakaipumpon na, kunak anaimimbag ti kasasaad ti maysa a malandaga, anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti sabalipay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Hoy, Pulon! Apay amapukpukaw di may sa abasok a naka-display ijay cabinet. Awan mo't ngamin makita kitay. Inumak ngamin. Iso ngayon usar ko na dahi di abaso. Anya, kunak mo't kan kaasaan mo asagsagidan dagiti gamit ko a naka-display. Tapang display lang dagita. Ado mo't naka-display. Anyat serbina no di ta usaran. Maitugot mo anya dagita no matay kan. Basta saan mo nga usaran. Piloso po kalaklakayan. Awan ti ginatang mo kadagita ag gamit. Iso adimos usaran. Nagsermon ka manin. Pumanawak man laangan. Papanampulon! Maumahon nga agyan dito'y abalay. Unget ka lang nga unget. Sige, pumanaw ka! Katsan kan ngagsubsuble! Awan pa'y serbim alaklakayan! Anya, nagnag na ka nga imay dito, Manong? Ay, huwan atawan mo't pagplitik. Ano yung ay nagdakkel a retirement pay yung agasawa? Agasam ay ta milyon-milyon. At dapay binulan na pensyon nyo. Iduldulin ni Sofing ti bank book me. Isulat ti mabalin nga ag-withdraw. Ay na, kakaasi kamot Manong. Kita man day ta t-shirt mo. Nagdaan na rin. Di na kalamay gatangan mo titibadom. Ay, sayang ka nung arod ti kwarta. An-anwan yung ay ti kwartayo, no saan yung mat nga usarain. Ay, sayang. Enjoy yo kuma at ipa nagretiro yo. Urnungan na kanumot ti kwarta me. Di na kaya takis sayan. Ay, imbaglakit din ta nasimpat ni Manong mo insan. Impabulod naman ang daytoy kotsen a pagluganan tama pan ag duty. Nasingpat ni Manong ko, Sunshine. Ay, aguray ka man. Kasla, amok day tala kaya nakasarukod a magmag na. Ni mo't Uncle Pulonday ta. Hala, kaasimat. Nagpudot. Papanan na nga ta. Sabda nga, taylogan talangan. Uncle! Papanam! Ay, asino kayo? Ni Sunshine daytoy. Jay kaanakan nyo a nurse. Ay, Aglugan kayon, taitulod na kayo. ay, sige man, tanay nabambanlog ako. Kung naakon ka, ni Uncle Pulon. Apay nga anagnag na. Mas daaw kami. Apay amagmag na kayo, Uncle. Dinak ngamin ikan ni Antiyo iti kwartak. Anya, nagado ti kwartayo. Adapay jabro dagiti anak yo. Ay, amoy umatan ni Antiyo. Kasta talaga na, Auntie. So, awan ti kabadungalan na, kadagiti kakabsat na. Tanalas ngamin to ugali na. Ay, dumagas kayo pa'y ay di balay. Oh, anya ti mako ng feel. Dumagas na pay. Nasapa pay mat. Wala. Tay tulod ta ni Uncle Pulon. Wow!
Nagningina dagiti nakadisplay a gamit ni auntie, uncle. Apa yung naka-display dagiti rice cooker, blender, kan juicer yo, uncle? Saan mi nga usaran dagita? Aglut-luto kami jerwar. Ah, Kaasyak nga ron nga agar-aron. Anya? Ay, unay mo't ni auntie. ni, kita mo, napuno iti makanti refda. Kayat ko day a cake. Mala. Ay kit alam ano kayat mo. Tawan mo't latimangan dita. Aguray ka. Napirdi mo't ang dagiti karga ti ref, uncle. Feel kita mo, adan buot da. Ay, Aywan. Ay, sayang. Ala, uncle. Iban lang yun amin akarga ti refyo. Naperdi. Saanan ang mabali na kanan dagitoy? Agsakit laang ti tiyan nyo, no kanan nyo dagitoy. Sino ti pinastruk mo a bisita dito'y balay, pulon? Naksayan jay karga ti ref. Awan jay cake nga iduldulin ko. Sino tinangan? intulod ngamin da sunshine can feel. Anya? Anya tinaramid dagijay dito'y balay. Ay kat bimisita da. Ay wan, imbelang dati cake tagbubuot. Kan uray dagiti daddo maakarga ti ref. Naglaing dan tanakibiyangan damanan. Nagkuna apastrakam ida dito'y balay. Ay na, anya kalakit din aya. Kanakamot dagijay Oray pay! Ang mga noday nalada agamit ko. Dagiti naka-display agamit ko. Nagngina ti pananggatang ko kadagijay, pulon. Iso asaan arumbang ngagpastrak ka iti oray asino ditoy. Nawatam! Ala, Phil. Kasta unay kano ti pungtot ni Auntie Sufing. Simrek tami ni Jibalayda. Nagko na. Jibarkadak akaaruba da. Ay naaging gaita, saan pa'y laang amaka-get over. Amangan kano ngamin no adain nala ta agamit na. Ay, apo. Unay mo't na diyang auntie tayo. Talaga ang alas to ugali na. Inungungtan na kano ni Uncle Pulon, ta pinastruk na ta. Manipo dita. Saan tan nagpasya rin balayda? Ay, talaga saanon? Apaya di mo kayat timangan, pulon. Napagasti tiyan ko. Anay. Napili ka ngamin itimakan. Kayat mo, naimas akanayon ti kanam. Di mo amo ti agtipid. Mabalin ka di ngay kanak iti kwartak. Tapno gatangag ti kayat ko ka na yun. Ay sana mabalin. Naka-time deposit di kwartata ije bangko. Saan basta mayruar? Uray lati pensyon ko kuma. Itad mo kumakanyak. Ano samnoan niya ti maipasangukan ka? Pili-pili kan tumot ngamin. Tajay kwartata. Masapol apaadunta. Sunshine. Amom ka di. Nakasino ti naka-confine ni Jerome 120. Asino? Ni Uncle Pulon. Ha? Apay? Anya ti sakit na? Ulcer. Ay. Day giant kat. Nakaungungat tumot namin ni Auntie Sufing. Na-stress a permin ni Uncle Pulon. Kasimot ni Uncle Pulon. Apay ang nagsakit nila kay mo iti ulcer? Di mon samot ngamin pakpakanan. Tanyasan, napuno jay ref mi iti makan. Masadot lang amin amangan. Ado ti makan, ngambil bilangam samot kano ngamin ti karga ti refyo. Nagkuna. Oh, talaga nga ado ti mang perper di kanyak. Saan anasaya at sobra ako ripot. Ay di nakmansuruan. Retired principalak. Amoktar aramidak. Isu ita dayta, retired principal ka. Ado ti kwartayo, ngam idoldolin mo mat. Wan, ta sa anak agastador akasken ka. Igatangam nila kay mo iti agas. Mapanak ag-solicit iti gatang ko iti agas na. Anya, agsulisit ka pa'y laang? Wana, tadyak kayat akis sayan jay naka-time deposit a kwartabe. Anya? Among Phil, panagkunak, rumbang amayakar ni Uncle iji private room. Isumot ti kunak. Tapno at adama asikaso.
Kan maysa, ado ti kwartada. An-anuan da ngay no saan da nga aramatan itagundaway. Ti parekot. Kaya't nga ta na Auntie Sofing ang mayakar ni Uncle iti pribado asilid. Nakakurkuripot tumot ngamin. Ay, padasa makasarita Barang mayat. Libre ka din umayakar iyay private room ni Uncle yo. Ay, saan auntie? Oh, di dakil ti bayadan. Nga maasikaso ang nasayat ni Uncle Ijay. Iti ngamin ayan na ita-award, ado da pasyente. Kan saan a komportable ni Uncle Ijay? Ay, awan pagbayad ko iti private room. Ay na auntie, an-ano nyo nga iti pensyon nyo, no saan nyo nga usaran, iti panawan na panagsakit yo. Tulungan yun ni Uncle Yo, Sunshine. Kasi may taur-urayan gayam ni Manang Sufing jay sinulisit na nga igatang na iti agas. Ay, kasi talaga ni Uncle Pulon. Agtitinulong kami met nga kakabsat, tapno mayurnungan me iti kanayunan a magastos. Talaga maasyanak iti dayjay akabsat ko. Malas na laang, kani Auntie Sufing tinaasawa na, Uncle. Talaga amalas na. Ay, nabayagan nga agtutuok ni Uncle Pulon. Mas asyanak kan kwa na. Anya di madamdamag ko at dadaulan na kadagiti tao pulon. Kasan humadadadalan ka? Ibagbagam anaimutak. Nabayagan nga mo daday ta. Saan na masapol ngay bagak? Anya? Kinapaya makaungat ka nga ikat pudnumat. Kaya't mula nga idulin ti kwartada. Saan arumbang nga iraman nak? Tasyak, kaya't ko nga usaran ti bukod ko a kwarta. Ay saan ko nga itadkan ka? Aniya, Siyak ti mangidulin iti dayjay a kwarta. Oray ti pensyon mo, siyak ti mangikam. Nalawag ka di dayta pulon. agbabawi kanto, iti kastangar aramidem. Saan nak abot-bot ngan pulon? Saan nak nga ipadaken ka agastador? Ala, aramidem ti kayat mo. Idulin mo amin, noan niya ti kayat mo nga idulin. Una, tama nga no ibo sa mamin. Iso asyak ti mangidulain. Lumabas tamanan dito balay daan ti kan Uncle Pulon. Kumusta nga tan ni Uncle Pulon? Naimbagan nga tan? Bisitaan ta kumaang. At damot dita ni auntie. Agungot tumanan. Siguradong agungot panunutan nan tumanay. Nga mga no at alalan ta gamit na. Agbusi na kalatan Ay, sabay la ko tagimbagan ni Uncle Pulon. Apayanak sayan ti may saday tinanginakot sara koleksyon ko. Isunsa mo tayo pinagtimplak iti kape. Nagkunakan ka nga usarom dayta ako, tsara! Amom ka day, numano ti pinanggatang ko iti dayta, ha? Bigbigat manan abugkaw kalabugkaw. Isoblem dayta ako, tsara! Isoblem! Agan ano kan supeng. Anya tinapasama ka ni Antiyo. Naatake nanang. Imbag ko nayo ata na itaray adagos dagiti karoba da diti ospital. Daytakat ngamin taga po iti kinakuripot dayta antim. Saan da makaala iti katulong da? Inungtan ka nung amin ni auntie ni uncle, gapulaang iti kutsara. Sapay ko mata makalasat ni Antiyo. Agbalbaliw ko mga minan. Half paralyzed ni Auntie Sufing, Uncle. Kaya ta sa unday ta, saan na maikuti ti kagudwa ti bagina? Kasta ka day, kanakan. Kasapulan na ti therapist, tapno maisubli ti sigud ti karadkad na. Dakkel ati magastos nga rod. Talaga, Uncle. Saan na kaskarina? Ken kasayatan ko no dati maalayo a caregiver para kan kuana. Adumat kit diti urnong ni Antiyo. Kahit iti kasta napasamak kan ko na. Siyak matantiag desisyon kadag iti urnong may. Tinasayat, Uncle.
Oray da kami ni Sunshine ti alain nyo a caregiver. Ag sinublat kami. Ay, katun da kayo nga rodan kaanakan. Bakit? Nalabi ta mas daw kay ti kada na Sunshine can feel. Isuda namin, titinangdanak ang mga sikasukan ka. Di ka gwingi-wing akasta. Nakasapulam ti caregiver. Kaya na dapat ti Rafis. May samot day jay abayadak. Usaran ta ti kwarta para iti pagsayatan. Malati ka nagsangit. Saan ka madanagan bakit? Pakanan ka iti nasustansya makan. Saan na masayang ti kwartata? Pudno jay kunada, asaan mo ang maitugot dagita a kwarta no matay kan. Isu nga usaran ta, tadatapay asibidyan. Auntie, siyak ita tinaka-duty ang mga sikasukan ka diti balayo. Kumusta ti Riknam? Kunada, no da kanuguram iti padam a tao, mas narigrigat ti panagimbag mo. Isu nga ikatan yun ti sakit tinakam yo, auntie. Agpaimbag kayo, tano maimbagan kayo, plano ni Uncle Pulon nga ipasyar na kayo. Naragsak ti agbyag, basta ikatan nyo dagiti sakit tinakam yo. Kasta umisam kayo, kat mamatiak amaimbagan kayo adagos, auntie. Kabayatan as ibibiyag tayo pay. Saya atin tayo ti makilangan iti pamilya. Wano pada tayo aparswa. Di tayo matimutan ti bagi tayo. Wano ti agkasapulan iti tulong tayo. Nulaket adda maitulong tayo. Binbendisyonan na tayo ti Diyos. Iso asupapakan tayo dayta. Babaan mat iti aramid anasayaat kanain siriban. Papagayam ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.